Ekitabo kya Zaabuli eshura ya 23. Mukama kuba omulisa w'abantu be. Mukama niwe mulisa wanje, tindi kyena kintu kyona. Ambyamya omwirisizo ry'obunyansi buto, antwara aha rubaju rw'amaizi agari kusheneneka, agarura amaani omu magara ganje. Anyebembera omu mihanda y'okushikirira aha bw'izina rye. N'obundi raba omu ruhanga rw'ekibunda ky'okufa, tindi tiina kabi koona ahabw'okuba oli hamwe nanye, oruga rwawe n'enkoni yawe bimpumuza. Ontebekanisize emeeza omu maisho g'abazigu banje, onshuka amajuta aha mutwe, ekikopo kyanje kijwire nikishesheka. Buzima oburungi n'embabazi biryaguma nanye ebiro byona by'amagara ganje, nanye ndyaguma omu nju ya Mukama ebiro n'ebiro.